Hello, good morning. My name is Sri Krishna Adhikari. I am from Raswa, Nepal. I am 32 years old. I have a six member in my family. My education SLC pass. I am married. My height is my height is 5.6 inch and weight 67 kg. I am medically fit and fine. I have a 2 years work experience as a pizza maker in Nepal. Job and duties of pizza maker is to prepare pizza toppings and dough and sauce, clean utensils and sanitize working area. I want to come to Europe country as a pizza maker to develop my career, earn money and support my families. I am a hardworking and honest person. I can work any weather or any climate, they are inside or outside. I will stay there for the long time, maybe 5 and 6 years. Thank you. पिठो हल्का सर्दै पिठो सर्किँदै बन्छ भने त्यसैलाई बनाउनु है। सस अझै अझै सस सस पुगेन मजाले बाहिर नजाओस्। अलिकति 1 इन्च ग्याप छोड्नु ल। अझै 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 दल्नु साइड साइडमा 1 इन्च अझै अझै बिचमा हाल्नु अझै सस हाल्नु न फेरि निकालेर केही फरक पर्दैन। ओके नबोल्नु नबोल्नु ओके राखिदिनु अब बस। हुन्छ हुन्छ धेरै नहाल्नु मिलाएर मिलाएर खाली खाली ठाउँमा हाल्नु। अलिक पर पर हाल्नु न, धेरै नजिक नजिक भयो पुगेन। ओके ल चिज हालिदिनु मजाले कभर गरिदिनु चिजले सबै हाल्नु सबै। भयो भयो छोडिदिनु छोडिदिनु आरामले है आरामले ओके सट्ट अझै त्यो पक्रेर सट्ट गर्नु पकाउनु पकाउनु ग्यास खोल्नु उयो खोल्नु ओभन खोल्नु टक्क राख्ने सट सट ठेल्नु ठेल्नु न ओके ल बन्द। ल ओके अब आरामले आउँछ है सर्लक्क तान्नु न आउँछ सर्लक्क ल्याएर राख्नु ओके एकछिन एकछिन
तल राख्नु न